It's joke time! Brunaw, apay day ta dugol di ta muging mau. Awan day ito'y nanang. Anya nga awan, katnugit kita aglang arudin adugol. Anya nga day tangay, balay ti akot-akot. Nakarkarumot asaan nanang. Nan ano nga ruday tangay, na itugtog. Nakarkaro asaan nanang. Anya nga rud nga itinapasamak dita. Nakibinugbugak nanang. Anya? Ay, simruman gaya ba, ti kinasigam. Kasanukot awan mo't gayam ti kabaglanda. No saan da pa'y anagusari ti armas. Saan dak pa'y kumaan na dugulan Saur dagiti makilaban. Ay na, madingamen tinaturod unay anak ko. Kasano no adda paltug dagijay. Ipangalngal kuntupay kadakwada. Awan ti kabuteng ko nanang. Naturod da ito'y. Maday, ti agsiga-siga. Simple ka laang, anak ko. Kat awan mo't nga minadalaga ti kabuteng ko nanang. Uray anya, awan kabuteng mau. Katuan mo't nanang. Awan ti kabuteng ko. Day. Ape mi ti buteng mo anak batay di tatugaw. Nanang, pis-iten nyo dayta. Anya dayta? Lamaok. Saan? Agdumog kayo nga mina. Pis-iten nyo dayta, nanang. Ipaws. Kabuteng mo dayta nagbasit nga ipaws. Yay! Nanang, adda ka din ni Bruno? Ha? Nay, anya ti masapul mo kin ni Bruno, Juday. Agpakuyog ako magankuana, nana. Adda di taunag. Papanan nyo ngamin aya. Mapan kami kumay di Campo Santo, nana. Anyat ko inyo ijay. Kasangay ngamin ti best friend ko anatay, hindi na panatawan. Iso, sarong karak man, di tanam na, nana. Nay, apay ngay ani Bruno ti ayabam amang kuyog ken ka Juday. Wan ta awan ti kabuteng na, nana. Amo ka masalakniban nak, nga aging ka iti kababasitan nga insekto. Anyangay, friend ni Bruno, makuyog na ka di? Wala, day talagayam. Ay! Talaga, jak nagbidot, ngagpakuyog kan ka. Nagturad ka ngamin. Nakita, di pa nakibinugbog mo, kadagiti siga, di takanto. Saan nga agbalin kanyak dagiti agin sisiga dita? Itak iti pagnakmanda. Nakita mat, nagtataray da idi binugbog ko, jay kadwada. Iso nga rod, nagasatak, ta friend ko, ti katurdan, dito'y lugar tayo. Angam, kasanon, no adda ti makita tang al-alya, jay Campo Santo. Pulutanak dagitang al-alya. What? Wun, iso apadasin dati agpakita kanyak ija Campo Santo. Tatalaga apulutanak dagitang al-alya. Wow! Nagturad ka talaga! Ay! Type! Kasanon no ipaistag pakita ijay Campo Santo. Ha? Nanang? Nanang, maiparit iti bakit ti makisagsagpaw iti saritaan.
Allah, naimbag lakit din, takadwa ka, Bruno, my friend. Tano saan? Diyan ko nagtuloy, amapan iti nakaitanuman ni Bestik. Kuyugan ka lang, mat. Ay, thank you, ha? Ay, talaga ka din nga awan apulos, ti kabuteng mo? Pulos, adula amin day ta abuteng-buteng. Awan na pulos ti kabuteng ko, ah. Ay, no saan ka la, best friend? Armon da kuman, Bruno. Ay, agtal na ka man. Di ka aggargarampang iti tampusan to. Tama nga numakurso na daan na kati alya at tumboy. Che, di oray man. Diyak na pagan ano ti tumboy ngal alya. No adda makita tangal alya. Adda mo ti libre. Apulutanak. Ay, wait, Bruno. Oh, abay. Ipaturong mo ti flashlight mo, iti pancho ni Bestik. Okay. Ha? Nakapuraw ti nakatakdor, iti abay ti lapida ti panchon. Ne. Alyan samot na ita. Ay! Sapay ko ma, tap na agda libre, apulutan na. Ala, umaykan, umasidag ta. Umasidag ta pa iti panchon. Ha? Umayka, makiam-amo ta iti nakatakdar. Ha? Bestie! Siga ka di ta? Well, siya ka ron, bestie. Bestie! Alia, bestie! Anya der arab mi ng gitiruwa, di panchon mo. Ikor-korek ko laan ti spelling day tinagan ko. Tarong spelling ti panangisurat da. Alya ka talaga. Pupudlo nga alya. Bruno, urayan nak. Ni Bestik daytoy. Come back! It's joke time!